ga na srečo, če ne boš le politiki. Tole tramke, no, povskozi, da škulj spja. Treba povedati, kdo je bil tukaj mešan. Tali je, pa si, pa tale. Kaj delala? Salame? Ja, pa dobro ti je. Pa sam doma si mesali. Jaz sem bil mesar, sem bil doma. Stala še originalna. Uši, bika, krava, rejta, kar se ne vze. Predelaj smo pol neki, dostavili, ne? Preti bo bolj manj prosto tam, da smo pa delali, še del tam postavili, pa ungo ne je bilo. Hiše smo drugo postavili. What made it bigger? Oh, but part of it is original. A part of it is original, yes. Take salame pa nismo že dolgo jedli. To je pa kompliment na vaše mesarje. Tiste, ko ste mešali. Je tako pa dišalo do mene sem dolgo. Tukaj ne boste ne vzeli. Klobase dva. Ja, imate vzeli. Če nas ne boste probati, če ne boste dosegli. Znate. To je pa res domače. Ja. Doma. Kaj ste mislili, zdaj, ko smo se tudi nas je preparalo s nekaj ljudi, bojo mislili, da se jih pridemo okupirati. Dobro je, da je pač... Vete, koliko je to, veliko to pripeljano ograje, ko se zgebite, vete, ne moraš to vedeti, pa če... Ja, zato pa tam je glih konč Bukoška, pa mislim, pa gre obrati. Tako, ja. Aj pa malo del pride, pa ne vej, glih, prije, pa dobro pa lahko je glih za cesti, ne? Ne, ti nadaljuš. Jaz imam brata na švedskem. I thought we were done for the day with food. I thought we were done for the day with food. What is this? Nico and they gotta go try to eat supper. They will have just soup. Good. Marta, what kind of meat is this? Which one? Kaj je tole? Tega ne poznajo. Tole? Ja. Tole pa mi rečemo tlačenka. Tlačenka? Ja. To doma delamo tudi, ne? Bog če ima zdaj to prevesti. Je pa mende malo jetrc noter pa tega, ne? Ja. Ti veš, kaj smo delali. Malo je glava, pa moj pa druga mesa. Ja. Uglavnim to. Ne, one drobovine noter. Ja. Kuhano prvo, ne? Kaj, glava? Ja. Kuhano. Tlačenka. Tako, poj pa v pezo. Ja, v pezo. Poj se pa da pa manj zim, samo manj. Čisto malo, ja. Ja, pa ne boste neč provali. Oh, here's another one. Oh my God, what's coming? Another. Oh my God. Judy bi rada še vedela, kako ste našli, kako ste zvedli, da je to naprodaj. Cirka je tukaj pečena bliz. Tam ne doj, ko piše Bukušek, bliz ravno hiše piše. Tu je pa tule, še tukaj, bliz slučajno došli. Is married to Bukušek, next to the sign Bukušek. When you come to Bukušek, here is her son-in-law. He's her son-in-law. And they have their own house there. And she knew in the village, the daughter informed them that there is a farm safe. Thank you. Pa je bilo pa tukaj na Grudi, ne? Pa je rekla, to je tako fajn, pa škoda, ko bi... Ja, pa smo imeli gor veliko zemlje, ne? Pa sam hriba smo bili, ne? Pa smo pa dogar prodali. So the daughter said, why don't you sell this and come down and we are closer. Here's her daughter now. Завтра си ще нас є тole кров, лето по Ste se oživeli? Ste se oživeli? Ja. Se dopade? Ja. Vete, gor so bili mlati volušni, ne? Gor pa stara še bolj. Težko delo, ne? Ja. Tam si šel si zdal, pa pol nazaj porej, pa
Jaz bom kar ti reče. Sem tako navajen. Oh, yeah. Pa se si Well, I've seen it too. Yeah. Wasn't there an apple tree in the front yard all over the place? Celo največ. Evo je Tamo po nas, vse tam raznosil, tale. Če zdaj kako Pa se je naša mama ponesrečila. Mama? Ja, naša mama se je ponesrečila. Pa ste hiša, zdaj tudi nova hiša. Pa so prodali tudi, ne, oziroma... Ja, če ni dobenga. Dobenga ne bo bolj, ja. In pa bodočnost ne je. Ja. Ja, pejte se se te bojte. Kot je sramota. And they're not going to have their meal tonight. Zdaj pa ne vem, Their free food. lahko nekaj... Their free meal at Sprejeti mora the vsak, tournament. imamo neko porušiti. Yeah, but they're not going to take advantage of it tonight, right? Res, je dve bajte. They got other free food. Jožef, ne vem, kako da bil. Ja, pa kaj boš dubo, če ti reče? Hoče 20.000. Ja, ne, In sem kad Joško, to ni Ljubljana. Za 60.000, če dobiš hišo. In sem vedel za to pa, ne. Ja, pa ne, On je v Ljubljani, zdaj mislim, da bo tako. Does the guy in green know these other people? Da bi za parcelo, tam 10.000 že ne bi. Everybody else besides us. Ja, on je svojega vrha hoče. He does? Oh, okay. Mora vlogo dati, drugače pa 600 € če zruši, brez zavredi. Yeah. Mora vlogo dati noter. Ja, zdaj pa nadaje gradi. Hoče da Say that again? nadaje, zdaj pa hoče, da bi šlo tam v vrtniško cono. Rekel, če hoče mesto vrtniške cone, te zemlje kupiti. To je skoraj hektar. Rekel, če je skočil v vrtniške cone, kupite hektar, plače 300 €.